Music upon music. Music upon music. Music upon music. Hey, the friend of your soul, the friend of Jesus. Shano na mi banu no. Wakame suma samu de be. Your friend of your soul, your friend of Isaiah no. Shano na mi banu na. Wakame suma samu de be. The friend of your soul, the friend of Jesus. Shano na mi banu no. Wakame suma samu de be. The friend of your soul, the friend of Jesus. Shano na mi banu na. Wakame suma samu de be. Next 3.3. And no challenger. Mama without hope, no challenger. Next 3.3. Boy, Bibia.
You get the music, you get the news, you get confirmation, and the constituency.
Mashira Ranti, Fizame for the Michelin. Animuna me kuma batomi yamu, Fizame me want to need the Gongonezu. Yes, Zuni Butantimu, Fumi Moja me bonning wedding. Fadonia woman, but I may find Visa one more mean to me, Yappy. Makuma, pray, we know, send it out of TV, rest will know. Yes, Sumuti, a mammy not for me at the Tiba. Umami, Timami, Mammy Fama Sadiana. Such a young mammy, Mammy Rumi from my city. Mazem you, you, Mazem you, the papa on you. Radio Papa. Ahenkan 93.3 FM. Simply the best. Mazem you, the papa on you. Mazem you, see one year. One of the one to see 1 year. Timmy me want to so messy me. Timmy me want to so messy me. I'm in your beer, say woman I am. I'm a bull sounding me, and I'm a man. What's up for the streamy? See me up on the way. Kabibi, Mama Susan Bram may be. I was a giant friendly, and you know, swaying with you. And I love for one, Cadabia come straight. And you say now about me, may I train a mini Mother you.
Radio Papa. Thank you. Madi frimu, mi fibamu, ninyina shawunzo, madi nyine. Achenkwana no nbremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajimudwa odim I don't know me did the diner and she Hamilton. Now my vet's not Odi Ahenkan show so you now him say baby Odi Ahenkan yet yo now come sir. My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Me say Odi Ahenkan. Oh yeah, Abu Burger. Oh yeah, Burger. And never do a bushima. And he has said, and Radija Yajuman, there was a boha when you with Tim Wendy. Who feel okay, but who nishi? We okay. It's a bit to make us a bush and you will nip out in this car. Let me know Yakin. Oh, here be a double bushima. Identify your station. Ahenkan 93.3 FM station radio. Yeah, pause again. Okay. Identify your station. Ahenkan 93.3 FM station radio. Yeah, pause again. My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Me say Odi Ahenkan. Oh yeah, Abu Burger. Oh yeah, Burger. Yewo ogruman kuma ena yewo da peje yewo odi kro ena yewo Odi Ahenkan odi feto yom no na ye retain it's left there. Ahenkan 93.3 FM. Achima bu abude urupong. Praise the Lord. Hallelujah. Nonkro abo apansi mankro. Me checha Ghana fo nyina. Adehia mo ye mpotama. Asidanka urade. Enenso ye da fofra otwadi ampon Kwame totrobo so bo awia. Waye edi amane ma. Wati nanim edi akire wiase. Intiana ya sorry anopa ye kan ti asefo no. Na me ni umionu ye kan amen. Asedania ye yin kanidin. Ye ni hwia beka. Sanse tumi nyina wono. De ye kan se aseda ani onyam ayeyi enka ono osorosoro hene. Music upon music. Music upon music. Music upon music. Ena ye kwasi ade twato awo busumi wesem. Onyame hu ya mobo no ma di pa bi chia. Aya busumi ni da toso aduasa baako. Na ese na ya busumi ni da toso aduasa. Sena ana wudi wa woda. Ya ma awuda papa. Sena nso na wukwoto ubabidi a. Ya ma amoni yo. Enu na nyame ya wado na wade na wukọ na ase asoma. Awurade nyu tata nko wate. Shanen so na kana wiase nyina nte se onyame ye na doye hoda na de onu Awurade Nyankopon beka no enu na bebam o osimi ni nyame twedi ampon na ntimanim na ye pe Odi Ahenkan 93.3 FM the best in the east. sa wapo anyame nyina no afa Yesu Kristo se okraje nkwan me shaw bo ewe na Awurade Yesu Kristo dim se ebesi wiye sansa chole se onyame oyenu nkufo de Awurade chi se wo besum ubenya nyame fufuro bi aka ono Awurade Nyankopon ho na se wanya akomapa wanya awrechemu na wode ho ato asafo Awurade so no mese wo se ade nyina bedi aboa wo na ebewie wiye sadia kwa fa so awonwe wo na yama na wonim hu nyansa bia nya bosumi ba ku mienu miensa enan enum enkono na onyame nam nyansa kwa so ma wo ma metimi kwa woye
no wo ba tiasefo asase so no na nipa ni mu hu nyansa bia no e kire se oye nyankopon oye nyansani 93.3 music upon music music upon music music upon music nyansa bo akwanyame ni din kokromoti ayansa ne hu mopo ye wacha su chesu nyame kentinka kakaku wabrempon wotope dia yenya nana ya minti ya feni nana nyankoro pon twedi ampon ya twere na ya mpon enipa be kansam dia fa ho enipa betu agina enipa be bo ho po na me ka che osese onyankopon amma kwan a enkosi aga eye kenken kwa na wotwi anyamidi ye bewura mi madesrade ne se awurade mo nkwa ho ban wanyi wo firi esam wanyi wo firi amaniem wanyi wo firi arahuom woma mo maso nya denche wanatamfo awurade amma na bafo kunkun anye wo tatamfa nkonkun midiem won hyiren ti se awia emma wo ne wo yire ne wo mma wabusua uman ukuro babia wo firi na watwe ade papa bia wo don sabeka no awurade ntonsu pa bi nguso adwen papa bia besusu no awurade mani mram de ka de nkunanke de brichie kase ayu akira kwan de ka de nkunanke de brisi ni kwaben ena ba be hia okwan no onyame mmɔ adwen sakrama no apam krafo onyame a woni wiase ni panyina wa apam na wakasa nipa obagimi awurade nyankopɔn do ba Yesu Kristo adi obenya nkwa no awurade ma enkwa anya wo kyefa awurade ma nkunimdie anya wo kyefa Kristo ahumabro no antow so me ba chodia medi kan wa ma onie na watwi kan hirasem gu ho ma wadwi mu na ho na watwi ji wudi se ade papa bi a wo ye no ebesi wiye aya susu kan nkugu asem ma ho wasi inshira ane no me wadi pada sanita kyerama so inti de obebie wanu aka no enu na bebem Onyankopɔn no bo wiase onyankopɔn no bo onyankopɔn no bo aboabo onyankopɔn no bo da onyankopɔn no bo akwatia onyankopɔn no bo kade onyame no bo wiase ni munyoma nyina inti bibi intimi hinta awurade uyi edi intimi hinta awurade onkwaso intimi hinta awurade oha ne amane bi osefo kyekere ode ba so no entumi hinta awurade onyame tesoro enipa tefom na sadi otesuru timi hu foma ede ne betime hinta no enkunimidi abatire awurade paso ode domo no Kristo nti amram anu onyama pesa nyame paso ode hyaw no ni tumi nti amram awurade paso okyire nipa wonkɔ na wonkɔ bi so obi sɛ minhyira Odi Ahenkan na minhyira DJ Fisher na tumi nyina awura no wɔyɛ de ɔno ɔpɛ 93.3 eno challenger kama mira ho no challenger Medin di Odi Ahenkan Kwame Yeboah chenkwana na menu bremo the original boss again man me enam ya international killer abobonua ewo radio station ha kasa fidie no eye eduokono miensa ekiri po miensa 93.3 aha eye Ahenkan eye ohen abakan into radio mu no the whole Ghana radio station ba ko pe ene fe na Ahenkan FM na se radio mu nyina ya ne adi kan ya adehye inti ya ohen abakan sa wo hin nso ni di ni asafo awurade kina bibia wutu di ahwedi awoto odi dunfo to ho a wo bebre anope na mitie nyame asem e wa Ahenkan 93.3 FM so ha sofo Ahenkan sa obi frɛ Asini di den ohia ma metin kwasasem na mi de se sofo nya kukudo ka je say hey
edimfo totwene enye dimpa ade na nipa dasani wode wonne wode wo minim afra ohia ama ho na wonim ohia ya de pa abranje no so yo setie otie dia sofo gaga se menu gaga we mapepa wa twere dia guni da ho inti dia me ka tell no me se sa na watwe we kensam pa fa ho di hu adanse pa nya wo hu arehyiemu se Kristo nti ebesi wiye wo betu hu din atudin pa me ya fra me Odi Ahenkan Kwame Yeboah inti wo ye den I will always lead bribia medikan bribia medinkunim sanse edini yedimpa me papa nso ma me brofu din bright Kwame bright Kwame ana bright so Kwame ni jasi ya wo me eye memre da 3.3 ana bright ni jasi ade ehren intimisi kwadwa paw enemy di akua frakoma wo mu ma me dimpa me ba cho esum antimi ni han so inti wo mira me dindi ensonoma me dindi ohren me dindi bright ne de untimi nkame nche men grabia ne me shebre wa awurade nsam inti aba din so betimi akama hye ezan se edin amesedi mame no edin ni kire se e wo se abrantie we wo hyeren e wo so otimi nyinu dini fie men enti mame me busa se edin be na ade ma oba obi timi didi to ne ba so no anka so wonte ase wase me hu auditionary metisi ya bob radio so ene me dia to me ba ti edin na da oba no so kra onte ase mesira wada kansempa ma ho kansempa ema ho emu obi anum nkugu asam emu abam emu obi nsa ode tete so emu abam emu obi nsa hu a odi engu abam o hyebere ewa awurade nsam na de wo beka no eno na obeye so why krado dia mesuma e krado DJ wo so e krado dia ene wadawroma piami tume na 1 2 3 go radio papa akwabo mia milie enyumuni musamo sadia uchibia mi fi atema boabo hwe akua fra kuma ba kodo po ba mi odisia izubane ne dazu onipe wosumbu wa minyanku pa ni ma onyame boye ti se ni sumane ne saso nti wuto wunya ni pafon wo ya kakaku no challenger mama mira ho no challenger perseverance they say brings success, so you need to perceive e was say cause wa tuna kwaso wa chene dwo amfa sa dem ni fam pa ba bi fu ani kire pa fia bi mfu ani kire Pajuma bifu ani kire tu anamon na onyame bo te se ni seso king up kura koton enya ne adi so boti abegu Ahenkan fam hey baji bi kochima ba tibi na so koton ye die no entoa wa wuda mo ye die na gira watu anamon otisi ya bo bibi hu de radio so ye ka bibi hu asem na we na kwan down no betima be gibia koton no be gibia koton adi radio for ya advert amada ensu akura fesu apampam koton opa benjamin for num suo yes ice na me hana e kire so ide so ara se ma be pa bobu ba bia tra pa fuo bia ye atuna bia nipa eyi nyumam na me dia me ne adwuma wadu dia gaza me kwa hey kachi muani na o gaga ya wadresi nyina sport atwate
entuma katade so ebra wo bu adwuma uyi adwuma mu na wo bu adwuma bi anim tia no uyi edie na wo kana hye no sika ya mpena akesiem sika ya panin ketenkete little drops of water make a mighty ocean na me dia adwuma wadi sika busu me sansumi yo wan na ka kyo se obi wo wiase a ne busu me akatua aso ne da na lugura akatua anso no Honorable Alexander Kwesi Akwa na akatua anso no me Odi Ahenkan Kwame Yeboah makatua anso me enu akakra me de ba mi kwe mi ama mu say yes afami say fell into the me catch na woni say watch ne dwo no enfu antunu ani nto abusua pani so enfu adi nto ma me so pe bibi na ye make up on the 2 for house wunya ye paton ka wo yo ba yo pa wa yo make up yi no akwadwuma ko pe banchi bi no wasiesie banchi wo package ni fine this wa pampam yes oba make up banchi ni o pacho me body oba nsire wa yanchi uri abomodin a opa ba no ahye socks bi wo pe adwaye chalo atebi nto de ne body to de ne bofuo de no na hye me bi na fa name me ka kire wo say san na mo ya wo betu no emma ekom ene wo da Odi bibisi wa pampam sa woton a wo bi toto gode wo de hwe ne ba secondary school wo bi aton jabidie ne ba university wo so to na da bia na suma si pagya ye won hwe no ndo hwe ndie hwe adana ni banku ade obi abomodian to taxi ama se fa adwuma gaga kwa na di taxi here gaga na we men ye ba choba ni ba to so to wa ufufu so nam e change wo ye choba no kwa mu nam nangaza enti kamu ani daho na wo di bibisi wani so se mi twi papa ike yiye na da chi ne misuma nya sika atobi mi sie sika kakra mi pe prot bi ato mi pe adwuma bi aye me wadi no kura di ama ho a onyame amabafo said obo nipa o. This very piece of music explains the kingship of God. Onyame to meaning na hindi said yetie sa anwum we megbobia na misunsuma ba wo me ka bibia che no pay wo you great but you don't see it. And I'm pushing you to recognize the greatness in you. Me pia wonu to me ene enu nyam a onyame de ma abonfia amwa kadema che abonfia mu adi hia ababrese wadwen no wasechire adwen no anopa wei me sane adwen de ama. Yes, me sane adwen no onyame bo nipa no abofo mpo wa mo abofo ti se nipa wo bo mimi no mi ti se ne saso. It me dentia me mu abonfia no because I don't compare myself to you. I compare myself to the kingship of God. The onu bo me no aka wona sem say he abrantie abayu awu kwei wa bra ba awu bei enye sa na me nyame me bo wo na me bo ti sa me nyankopon me seso onyame ohiani onyame osesa de onyame osu adwuma ho onyankopon sa bi mpraduasa what did that form inti wudie nti aguntimi fefa ne say waka kire wo say me de enye me site no Odi Ahenkan mo level enye me ni DJ Fish mo level me ntesa onu abu asumasi hey wo chen no. You are more than that. It is up to you to be able to identify the potentials in you. Me na so say ube hu nioma papa ewurade duadua mu na nsana be hu nioma no agira wabo ho so. Drop the music again. Good morning, Odi. I want to thank God for the gift of life and His divine protection over my family, friends, customers, and you, Odi Ahenkan Kwame Yeboah. When I started photography 14 years ago, some friends and classmates were laughing at me, but today, they now. They bow down their heads whenever they see me. That is true. About your mommy, I have friend of Yesika or you'll be our photography or done in Potema and in the whole Ghana.
Osi emfie be du enan abesinko. No ba be se na dwunso ndi obetwa photo. Obetwa photo krew. Yes, cheese krew. Mami puto kakra. Gina ye. Some years ago obetwa photo to puto kakra. Gina ye. Fe was it? Aha. 14 years ago. Na osi oba betwa photo. The graduate was a year years ago. Oni so abo anye. Wani hu ade. Oba betia be pe bank adwuma papa bia kwa no. Uzu betwa photo fe was it? Crow. This is what she felt doing. When na Ahenkan wo nyane say adwuma me ya makoma beto me yemni. When tie die na fofo ne classmate kan. Wo tie die wono opese da atwoyo. Ene odan ne important ne Ghana. Why na ni mafia sika? Why na ni say about photography? She is one of the best. It mean candia so nkran say emfare board na wo ton no. Banche na wo ton no. Kwabi na wo ton no. Suku na wo kɔ no. Fita adwuma wusua no. Weda adwuma wusua no. Mesi adwuma wusua no. Emfare o tom. Me adwuma Peace FM na me say ton ahwede. Me ye adwuma Peace FM na me say ton ahwede. Na me nua mo de bicycle, mo de Benz and the adwuma. Ebi use 4x4. Na me de bicycle na adwuma. Record eda ho. Obi antimi mreki. Tatam na moto me say, come the moto na beko. Bananka me nyesika nto. Oh, ade ne mpanifo say, ansa na wo be mene adobe abano no abusa woto. Abrabo, that is the basics of life. Ansa na wo be mene adobe. Wuri ma adobe. Na ayi betwafo no de de doka meboa. Fish the way one could be me da asese we tight production. Sunday na woka duka. Sunday and duka. Man na charge. Well, I'm telling you something, and you need to hear me out. Ansa na wo be mene adobe abano no abusa woto. Monkeys play by sizes. Come see for Cambrofo. Enui mpom ye moaro wo bo kwam no mu di agora omu di agoro awati pen uni adoe akwala uni adoe akokora kodi agora wona batwa bu apampam wo sentimi dwirigu wanyi nchen oba wiase nyene inti sabre na mo Peace FM da so ho me mfiri ho hallelujah na minuam mpanifo de se fifi bansi adwo ya bu agei Kwame sefa kan mo kofia sabra kwa batei ono abo alexander kwasi akwamo meni omo Peace FM no na omo bobra na dum pempenso bia na menru ho timi ngasa mi o Peace FM timi kwaji loan akoto ka me de me bosumi akatua to susu na me to bicycle na me de kwa adwuma sei de omo sere me but enye wona na me hwe womo sere me begba na mu twa me photo abu kwasi ni na eba no on kwa de bicycle ba adwuma o Peace FM wo gu yani ase but bogada shin was bogada nga I didn't care about that because na me nim dia me hwehwe na me mpase metu mampambrika na me pase me bo me bra kakra na onyame na nkasa nyansam ebra no so no so be mama toka meto obi da ka mutimi ko toka by force amini sika de toka no obi timi kwaji lo no de akotoka yo ho ani abegika no me so be ka no kure wo ba dwane o house ade ade intimi nu aba me show nkran say hairdressing a was start ya wusu amanfo wasiri wi emiam adipam ya was start ya wusu amanfo wasiri emiam udi ka kwachima jene as wa kwadwuma emiam bia let them know you have a vision and a mission bibi si wani so butai bi si wani so na sa butai no na wo ko akono me ba cho ene Odi Ahenkan Kwame Yeboah by the grace of God me the bicycle ba kwadwuma ene nyame adom nti me the bicycle ba kwadwuma. So start something, don't mind what people say about you. She bibi as Kenya ho entie dia manfo ka ena motete Ahenkan fi no da bia mo ka sanso esi makatu anketenkete e ma obi onu tutu no ni adwuma e onu wato no ni adwuma ni bi kura yo anya hwe kura wo de e kon bo ho 24/7 wo ni onyam Obami wana Belfast wow Belfast eja na se Kwame asante afi odwutwa no rough next time me did Odi Ahenkan Kwame Yeboah after church show that we see go
go out there and begin to ask great men and women. Kwamu fa so me show my bra pass. And no more ye, and no more ye. Answer no mudu baby omadu. Into wo dia obu ho abofia. Hey bra, na kame dem ka wurade Nyankopon say, se man kwankan babo metan ye me. Awurade nyame. Me adie ba ko a me kiri wiase ne say me ye adwuma pa na me be fele. Me ye adwuma na me sakmo na me fele. Kotochie mechew. Mechew. Se koto na meche na me nsabe ko no a me mokro no a meche. Hey, that's a bit that. Pacho memo balani swate. Enkuranshe kakra mabeshi wano pay. Edie na woka. Wa wabuto. Wa ofise ni daswasa. Wa ofise enye ye ma. Enye no kure. Me kachi o prince enye no kure. Za wate ana. Osombu awurade anim. Eya wadwen na kachi o sa sei. Entisa kra. Ade bi abesha se kakra no. Ebeye. China for bom trimpo so many Ghana for bear wine. No ma be say yensu nyina galam say. Ampani ampa e pobo no mbo e komatimi aye. Na wo papa ba e wo trim. Empa woni baby obi e. Abami ye. Opa. You were not created just like any ordinary creature. Nyame amo say we abodie bia keke. We abodie osombo. We abodie omu oduru. Enuonyam wo ho, enhira wo ho. Hwa wo na betimi di nkabom ba okurum. Wo na betimi di nkabom abu abusuam. Wo fa asifo be ye gina wo so. Wo fa be ko na me gina wo so. You only have to take a bold step. I was a wutu akukuduro anamo. Ahweyi enyansa ne nimdie. Nukure die e very crucial. Ye ni nukure mayo. Mi se mi tuwe ade a minimi ye se me de ade be sie fe. To ni mi tifio na wo ye kromfo a me pam ntem. Because me che ntem. Mi timi fa ade ni nkosi ye fe. Afa me hwa na me twa me ho sa. Mi timi de ade ne da ha ya me koba. Ti yira na me no to a me nyam na me fa wo na wo kromfo. Ti have to walk you out. Because any papa brand kwanza usa nyada je green sa bobo down tem. Bonzo to anu pampa me home e sheki. Ese ni pa boni ma obre. Despite the kind any papa be mo abre no wadwen bebebe no. Yini free wakwam. Nyese kokuno adwuma no pam ni free na ya free. Wobu ane ya construction onko to nua oda amra. Uma no 200 nua. Oba de bebe kan na ya 2 150 ayira. Na wo so so ayden so wa jale kwan tietia enti so wo pese wo ko anima ade ebedi wani mu kan na mu adu babia wo ko eye no kuredie wodi ne kurama ho a na wodi ne kurama afoforo a hwe sempo bi na ne ne adwuma no wo sisi wo a onyame be fanyansa ko bi so ahira wa oyembe hyew. I am telling you, tell your radio back abagu dasmo o se adwuma ne mra ne sende e wo de e botai wa mota be pamo. What dress is that? Na bag mana mo tie obepam mo akofie. Eyemra. Life is about principles. Utimi diswa obekọ anim. Ye diswa no, ye pamo yen. Yam pamo yen. Ka ko ga guy. Hey, me na ma me dem tie bo. Me mo tie bia me badwuma ne sa. Ko bepam. Na wadwuma na eden abo. Udiswa ebesu ye. Bia la ne so ne yemo nkomo kakra. E de na wo ka efun kranhye semi. Waboto, wapeja 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910. Good morning, Odi Ahenkan. Midini Robert Amwa Achim Abu Kromhaya. Wasimpasa mi fa kwanya wesu na mi kacho na kachire wiase nyina sai. E wose ni pesisu bunu wa bomfia na abrabo.
eye ensore kese a ubomodin no ho a ubetimi adi mu nkunim na ochina bi wanya asempa bi aka mo bra Robert Edase na mi baby asibe deni sie maybe radical traits na for no say dia makaboni egu masuno one no ana beba musu ne amaka no ana meye utuwa kasam papa yeah ya baka cho nyame no nso anu anu obeye so nyame no bo tufuo ini si anfu akonya nso onyame na bo amampanyifuo eno diom sisi amama nso onyame na bo tufuo onyame na bo na ado onyame na bo Alexander Kwasi Akwa onyame na bo Odi Ahenkan onyame na bo awapuruwa onyame na bo antisakrausu eti onyame no bo nipa nyina no ono ano sa bo to a kasem papa ema ho memu ache mu akwa baba Ahenkan 93.3 FM medin di ache nkwana na onso afro sen Mema mejo so ya same Salome oda Penscott yo salo Ghana fo ne Ahenkan tie fo ti anopai ma pedi e beda ochudi ampo na se so amen se hu ne hai ma afedeli edi obiom so nkoma wankasa sa na pe wa brain cranshe sem no abe tenetne sani ayembo bra na ebetini esiye amenka ho amen sister Salono no wana bempa cho memu ache mu akwa Ahenkan Church live on your radio the front saying Odi ache nkwana na menumbre mu kila abubunia anwa wanchi anwa yanko Odi minia amen oya de pa nkranse adema anape ma aboto kwa kafra unum good sika ko before say ebe kokko na yeden efa jam mo eti before so be bre no o fajim ti o bre epeni for say obrin po bi e wo no wansu a woni tiba ampa oni pa obesu ansa na wasre nukre eti ne so wan fa o ha mu a u mekida eso fa ha mu edase anwamo hello memu ache mu akwa baba Ahenkan Church oh Odi abani wa akola Kofi Bini Kofi Bini bla Kofi na bibia boko de bia boko yetie wa no pai oh bla wa se ene utwe mu se na ma bie so aka me be adwuma na sa na mitie wa yi de ma ya fata ko dwale a me kwa solid ya Allah me chatu mu asole a ne sa mu aya de nyame nshira fa nyame de ma ne nyame so nshira o sadete hello good morning Odi mi jaso nko odi je ba mejo so nko mpa cha for sana ka sefre edi ni de tie ba fu ewu a ekure emense mu ba fu ewu ekure ye hwe mane nsei free aprade achima prade fu nyina ho ye de pia obi a ho ye de nyame asa no pa ye tie o ai odi mi wo enementumi ankwa so na nya bua payo me wo adwuma mu ani ti am me adwuma mu no eno ne ma me sa koma no babusua me ba rodu akura obenya me so mfa so a ya na me selewura de se o mama hoden amen tumi nya ne me no meko na odi ne me kan se emabunu ene ye youth emfa omusa anya adwuma ampa me ya farmer ma anko school na anko ba bi bebre o but ma be ya remember for 8 years mu yani ya disi ya calling back to 94 95 na statica sa radio so the American say Miami a farmer so be him adwuma last by 3-4 months we play almost about 70 and wow. So one throw by e ko mu na ma pa ba mo but ma kokko me yan kokko oba no pay am sada form se sakwala the American say entro no bi enka just me boa me pian me tweska faunsa bibi ampa my KGB and Coco China for ye bina ne board ya mean to me on locally in can pro ha ya na me de ye baba en Coco na keji no Coco no to ne kusia ne stane be tatie fa in fact keke ampa de na mama ba na ma say ye betumi ayo ya ntwen wo bi onyame no that be obo ma wa twini ma unim die ya dwene to wutiri mu no kre o se ye bibi na fa boa wo ho what na no obi abema odi ejire wa free kran me ana
Atenia mama kokwa wa brother enti wodi ni. Eso didi. Yeah nwa besua na wala fedidi. And now ba me wo me and any be na wo me to me krokro 36 million. Maji mi sika. Eso wata so. Me ni obi ani asem kom de me a me ku akokọ de yan kwan ma me remu medibi. Asundue mra tetetia. Mo. Ye mo nyame so mpa no nom ye na ekuro no yenye mfa adwene nye bibi na Ghana empagya na Ghana eni yi na ye bre yi. Misumi da se papa nyame chao. Hello Odi Shaba manzo akwaba. Papa, Efrem Odi Ahenkan Kwame Yeboah mpa chonso fro so ka se free. President Abba ka se free akama abo okanshi. Yan kominua. Papa ya dawate. Ani wo fitu pa. Isi a de wan se abo man. Yeda obi anka se fe ni yakopon. Se ye de ho eto ne so a ye nyina e se renkan bom. E wo 2022 yim. Yes, efutu awdamaye Kwame. We just say in 24 I for no di yanimu okromu ano. Me jawo tuma ye so extra mu kotodwem say omunye baako na akro yen etimi fa ne ntuma pedi nya den entra. Kwame bi say ejawo so obetimi amakro yen afa ne ntuma pefra oni nyame na adwuma. Me da say hello me mu achi mu akwa baba Ahenkan 93.3 FM so. Abuakem. Me mo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so your friends are gas friend. Abo Ezegi we. Master Planner Junior all the way in Kintampo Masa. That's right. You can't tell. Amen. Amen. Yeah, I am doing to me at Chamano. Hello? Hello, Baba Zamo. Hey, Zakin Tampani, one day. Your word there, Pampe. Yanko point there, why are there? I'm a Bibia, what Tiase? Chacover, I bet to Manko, I do now the Sutiasia, or so you and Yaya. You put Biansu and Copa Bear Sonko into Sarano Park and Yanko Party. I said the Okan would be a Juma Dia, or so more when you know a Jumana Oyano. No China could dear ever sue him to be in Shira. I'm a Jumana. I should have a diaton. Ya bonguzia chenkoto nyaize bonguzia chenkoto so ndo ti radio so bo manti de wo ye bia ma oni nju wona fa ke kan na yankopon be shira yankopon kan hodi me da say Baba Zamo all the way Kintampo through Facebook otie ohwe and one for so afre wudam ye radio da say ya ne dia boabo a kire Kintampo ni Ghana man yo enye nipa na yo ayo nyame me so wode bre na adwuma. Hey, Miss Obi be pie abo ni wadan pote won so be de chin sei. Sa na agigiri kuro. Hello. Kwame Yeboah. Oni Shaba. Na pom ti say. Me ho den say twro konkon ba jonso e. Me ho den ti say Moses Pomano. Mo na ba twafo say na ga say free kuro ba so. Well, yellow boy mka say free achim anomasi. Achim anomasi JA ba ni krom. Ukrom wo nyina mfuturo. Monto aso. Atam na waka ni na waka. Nukura ya ntu sebe ya. Atam na kana de unya tro. Pepe. Tama mi yesisa no me ni o fa ati kwadwe 3 feet. Me wa fa enya me wa fa o. Na de ya. Me papa fa ase anti me nua pani. Braba ono ni ne yire di sita donko. Ya kwa chi top quarter wa o papa ai blame mu ya kwa chi quarter ansa na ya di abenu amu adi sata me edi me asa emu no na me papa do mufu oti mu ba cha masa temu ni bi ha ya di abenu adi ya di bi ansa na ya commit
so ya ma ya brabo anye we nti nyankopon adom obia etimi ote pepepe eti nkura sempa no aka nyame hira o hira bebre why Miss Medasi pa opani cha no masifu nyina ma na afisa sani aka mkro mo kota na mboa kota ande ye bo mfa yo mbeka mo nyame o hebe ni amaka no ana maya bi wa chawa na o mara so memo achi o me du so buru ye asanufu nyina anim Medasi o atuma tani de de bibi ada o ka o They say, well, Adadi assist they say, one power, they say, battery students, or the person system, it's only hope you. So Adadi assist into we advert na no. Oh, that you, me, I didn't come up. Okay. Now, what do you mean? I don't go. Now, me, you, we see, kind of simple. When, upon working or cover being a chrono. Oh, they no man else you. Yeah, the yame dia do me no. Bako na kwese den tent mi ko pambo asem no ha. Kay numra. Ai kwa ho. Sasa ni bako de. Asani fu nyame hira mo ne agoguduro a matuna anfefefe amasin de no krani moya de pa. That's it, blue. That's it, blue. Yo. That's it. Mo. Minyanku papa ni sani obo ribo. Onyami amani sani obo ribo. Bidio jada ba na de ba. Ade na ni banku ade. Omiyemo nipo nipa Same babu abuna me bakwa na etumi se okuro na am ya rough na nsumani den me yo bia adwuma sa dem pesa manfo de nukredie ya me dia wa hama me no sa na esem sum di nukredie ekoy obi de ma no me ba metimi da rough Onina na baba mzuwa ni amaka no na maye Enra so makunta bo metimodin Mene me ira makunta ntima anya aduane enra me yakọ choba to choba anopa choba awia choba enumere choba ene yakodai Enra me kama no hu no na msasa kese ozmi hu aje Let me come on. Why said dying? Who do I to me do up on a zero? No, Mr. Sanchez was who watch it. The come on, Casami. The come on, I can send them a bedroom. Upon me, Chow, Nana, men planning you back into. So, me come on, when you mean, come on in the day, the abos again. Hey, Hinaniwo, and you are riding, sir. And you are riding, sir. Hey, Hinaniwo, and you are riding, sir. And you are riding, sir. Sister Mafon, you know. Tienio, one can say you to me be any deal. Rather, man's one my Jimmy Papa, sang my young Christian young my Jimmy Papa. Or say, dear to me, na any dear. One can say dear to me be any dear. Abu he on to me quite just an assassin. As an he on to my job was assassin. Share the them. Ultimate free ababun ko batabi so ko do masase enyo dia ba onyankopon dia oni boundaries ehye oni hye wo ko ba bia to mi bi ni asase so asase ase ana wiem ayeso chi nyame ti ye nua ba sisila mafo o se hina ne hina ne awurade na hwan so na ene ono nyankopon ese dia to mi nyina ene dia Mr. Fish, restart the song for me. 1 2 3 go.
Na. And I want that picture. You will Odi Kro, and I want Odi Ahenkan. Odi, Feto Yamano, na you retain. It's left. Hey, Hina ni wo radize. Yeah, to me, to me. Hina, na, and you are radize. Hina na ani wa radize Hina na ani wa radize na nyami hey obadi hey oh igazi Hallelujah. Dear Wadri, rather than you do what? Away awawi onyami adom, and onyami Christian and yadomo, no obedience. If I win na tonoso, na di na zubedi abuao. Hinana, and you are ready, say. Hina. To me. Inana, and you are ready, hey, oh, a big shooter. Why? None you are ready, they will say. Hey, shout hallelujah. Ho. No. I am your David Subani bi. Ahenkan 93.3 FM. The best in the East. Tia. Ya make say the second in the East. Ya the best in the East. Ya timi ntoto second. How? Second. Fa wa no kan sempa. Me say I am your David Subani bi. Amount what I can say, hey, Odi. Na mradi ye waduma kwenye radio jime kakebe na ukokrum. Ebeku wona me say wa boa. Wan ebekume. Ubekumi say. Wa he David no otesreso. Jata sisie kwabrafo. Eno no mo pray enwan ho. Oh my God, God is merciful and he's too powerful. Enti onyankopon man no onyam no so David so. No peja ni free fu na level. No e fulani David no e fulani kana ntwe kanwan kan ponche ata so na ponche na so dere ata ponche be hwe me ma me nkwan gui enkwan si ja so fa na ponche di ne hu ntwi mu chi enkwan ne jare ka hwe nwu nchempo to bo akrobaso na hwe so Well, David to e na dwen se mabedi hene mabeda Israel no enye mitumi na mede beda no eye onyankopon na hye mani onyam inti na taade a wode tesere so no wanto antwene inti sa homaso gaga e ba no so panu atwene ni ahwataade no si ye se na mre bia juda metio me ade baako ataade a mede wale meyire 12 years munni ne yakoi eda so ho ataade a mede wale meyire 12 years munni eda so me sha enkome enso me ada so akipo adentia me mataade ne bo me nkae se emira me hia me yire dofo he na se na mafo aye na me ho ataade ni atade mu aduro nyina atu enso me hye de wale no ti se na nyame hu me mobo na me du ba bia eni kwanza me bu oba na ni metia eni kwanza me se ei ene se me mitimi todi suom inti ayesua David subani bi wo mu aya kowachi ko wo fafo ho abrewa bi oban kohwe no kosra no obi ehia bibi na wo bia fadom no obi hia futuo bi afama no obi hia mpaebo bi na betima ka ne mpaebo ma kai no na awurade ebeshirawo onyame ansa ni pasa wonkwa bedi bin da bi sa dia wonkwa bedi anko ma bebrebe sa
sika bebrebe pp ya nkwanchi wata asu ya da bia we of funds na hu account a oyame je wo process me nkwa mizika ni wobi so bra onyame siri a wo se da be a wo betene wonsa na so obi so no nipa ko wonsa me so obi na boam na medu ha timi so da cha se be bua obi hina eno ne Awurade se sisi mamela sawa chan 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 hinani wo wadu wa we adisa hina wani Jesus pai hina na anuwa radisa hey hinani wo anuwa radisa hina na anuwa radisa tiam hina na anuwa radisa unima urade sanka unimuna kamu wa bofia dia wa na hu anya radio bi aka na me fa me sakura so telephone mu da telephone ya de Italian so no ko radio bi aka bi so me asa me de me saka asa me yi me za na one few na go telephone we papa fi Nigeria ba o de get to blaster the buy or the telephone buy we papa bra wa bolo nyezi nyame so hiraro amane nkwa mesi me nya radio bi aka in the 90s ai ko ye gba kra ha telephone so ni pad ni saka na hopo se be kikiwo se so be chi wa hwo mi hu be de tali afun kra mi hu be amaf no kra na yuji zata na yuji na morning shows hey Yeboah re fa saka no mti me mi saka enja me hwe o se aha wa jibi pa obizam ze me pacho na what me fa me sanke me mi saka enya me hwe o se dabi wa jibi pa telephone be o dai sam se mi se yuji tuna haju o o se min san fa telephone mfre obi abe mu kwa me bato mi grodi Yeboah na mena gro mi mu yes boss na mi sada gwa gina morning show fu aji no wase mi mfiri obi ma no Yeboah mende hey Yeboah on friend pa na say me frère on peke and we yi microphone film no say friend na me me tell me am that tell my son me so on peke o my friend no so aboa pa I so na hwe de Awurade aye ti e wasa no watwani ahwewachi no say Awurade fa ofiri baabi eno do abedu baabi entie di amanfo ka ena yeye na akọ okuro ma yebeku ena oyeye na oye bibi okuro ma obi antimi nku obi antimi nyo foko Awurade ene ye bambofo se Awurade se ne ubewu a enipa bi antimi nsia no kwan so se wo minyanye wo nkwa obi antimi nyo nkwa na radisa midin di Odi Ahenkan Kwame Yeboah sire Awurade Nyankopon nhira de mamo sire tumi nyina awura say ye nipa sabi oba na wu ye de bone wo ye ho ohu ye mobo onfa ye bone nche ye nkonkonsa ye die ya horo ba ye hye adwaman a ye bo krono a ye bo ensekuru a ye bo Kristo hu ye mobo na me sunsun ma ho de betimi de akon atia bone na ye ni matimi ate a wo Awurade Nyankopon wanim na dachi bi eni akire no se totrobentu no ba ye wo owusori mu gidie no enya baby papa bi ede yeti akotwere yeda wase Awurade nhira onye wuyi
Oma amoma so nye dene. Oma nhira ntuo ntongu su na wochi we. Ade papa bi a wo de onsabeka no. Awurade mani nsi wie. Mama bom timpo se mbe wiawi amanfo bode e. Betwa amanfo aburu. Obesi obi achi, obi oye ne nsanfu. O kwatete nsa no. Kwatete. Empeno ana bebo. Tiboni bi a wasusu no brenase. Jemuto na bedi Yesu achi. Na wonya moboda. Have a wonderful time on the best radio station in the East. By the grace of God, I'm driving back to Accra. By 1 p.m., I shall be on Peace FM, 104.3 FM, and say goodbye on Accra station by 3 p.m. That is how we work. 24/7, we did there. Thank you, my DJ on duty, DJ Fish, and to the fire brand. Akokwaso di she Kwame Asante AK to Jagunu so no nya study go so nyanza awani mi se akoko a ye di jaka no o modam ye adwuma ki to so nsa ya na o de nam ho anopa wa na adimika obi anka tetwa u betwa ne ntem na dia mi kwema ne ntinkam u dia upa mi kwema ne ntinkam ka bon say yes epim mo ani adwuma pa wa ya na pa Kwame Asante sana koda de wo ye uyo seti tambia no bo se achede empa ho da na uyo wapantan se yo madaka ne ye kare wanti a ye ditapoli ne be hwo pampam Dami gwe mamente ka obeti bobo le bobo na manu kwa bobo le bobo ye Ghana fo ga se be jeje so a akweba o per program kwa na bra wo bre ere o beti bo njo no ngaza wa te bobo le bobo This is radio Afemidi jamo Montuaso Madam say Edmefo from the general manager, your deputy, the news editor, the production technicians, DJs, presenters, the management team here. Yami Inshra Monon Kamo. Radio must be flexible. Radio hey, me buy your new unipe and mabo. As we say, Ede. So, radio no a simple job. Who the Lizu Ombre. In Jachimansa for, Bosumi FM for, Biak FM for, and Ahenkan FM, Mumani Nedin. And then I watch here. As a mimi there be on. Now you and a spunky yino. And I'm in there be a. Ye, any move. Come as antiquarium. And then a mimi there be a. There be. And a spunky, general manager of Bosumi FM. Yakope Papa Yamanada. You never quit in Virginia already. Croy at a jenny poso. Come and quite so often and come so man and new. To the attacker. Nyamika o onye muye no siesie wo mo nti na oma masumo so nyomo adomu nti amen.